surat ngentay ikan biyagita ket naggapo ni pagayam aglinged iti nagan nga Irene di Francoville, Baguio City. Kaya't kumita paingrama ti pakasaritaak bareng makaipaay adal kadagiti padak nga addaan iti ambisyon. Sana dakas ti agambisyon no kabaalan tay lakit di aragpaten iti nasayaat awagas. Bueno gagayem, intay denggen ti pakasaritaan ni Irene. Adamanan day ta disturbo. Sangumlatan anak, kababain mat no pakitaam iti saan anasayaat. Diyak narod kayat ti sumango iti asino man ngagkursunada kanyak nanan. Uray di mo kayat, sangwam kat ibagam ken ko na iti nasayaat asaan mo pa'y akayat ti makiin na yan. Taubing ka pa'y iti tawan mo abain ti. Wano saan, ibagam nga ipasnak mo pa'y ti agatan. Dakay ka din, Ana. Mayak man. Umuli ka latan, Barok! O sige, Irene. Inkasabtan. Pasensya kan, Luel. Busy ak ngamin ita, tado ti research work ko. Kasta ka di? Wan. O sige. Maliwak to lang arodan ti umay pumasyar. Sige. Agyaman ak na maawatan na ka. Kangayon ka amaawatan na Irene. At sapay na ko ma. Maawatan na kmat. Nakaananus ka mang paspasyar iti dayjay a babae. Sino nana? Dayjay nga Irene. Nana? Kunamot lan asino? Nasingpot-mot niya Irene, nana. Nasingpot kit di dayjayat. Bambanugan na kaakanayon. Di na pa'y laibagan no at damat lanamnamam wano awan. Mapain siguro, nana. Okay lang mat kanya. Ay nabarok, agsaysayang kala iti panawin mo. Ha? Am-amukon ni Irene. Kabagyak dayjay, iso nga am-amuk idan. Ay nakasitanakan. Agsarsarot ka lang arudan. Agawat ka pa'y latigabsoon, alabaam. Ay nanti, kaya't ko lang amin ang makaadal ni Irene. Nga oray di mo kabaulat? Kabaulat, ay ito. Anya? Kabaulat, anti. Kan may isa. Kaya't di anak ko kumakaadal. Iso ato nga. Dayta, ti ibagbagak. Ta oray di yun kabaulan nga agina. Kas kay laasino amang ipilit iti kayat siyaw. Intun kuan na ustel kan. Apay ngamin nga iso ti dengdenggan nyo, nanang. Imbis sa tumulong, mangupay. Nagalas ti ugali na. Makapasurun. Saan mo latan nga ikaskaso, anak? Pagadalan ka, basta ka ba ulaklakit di? Talaga akayat ko ti makaadal, nanang. Tadyak kayat ti malalais kun matagtagibasit. Kasi ter aramidon ni Lola Gida. Kayat ko tagbalin to abaknang. Ta ipakitak kin ni Lola Gida. Akabaulak ti ngumato. Nga uray lalaisan na ta. Anak, di ka kumaagpasilo iti madi nga aramid ti tao. Iti kasta, saan ka madadaal? Basta ragpatot ti arapaap ko, nanang. Nga uray asino pa'y ditat aggandat amang lapod kanyak. Apay atap-tapayaam tamuging mo, katay? Ay, nabanugak ngamin ang naglabaan ti. Napakapsutan na. Amang ano di mon kabaulan ti agawid? Inanak labasit, kalpasan na, ituloy kong timag na nga agawid. Dayta tisang kaibagakkan ka. Di ka agkaraawat iti labaam aginabsuon. Basit laang mo tili na ba akada, Ma'am Elena? Kano nakita ka na gado? Uray ta saan mo't anamurang tilupot na. Nalakalaang alabaan. Dayta katikunakan ka. Kit-kita ak lang arodan, tirigat mo amakilablaba. Ngamparwaram pa'y ladi ka marigatan. Kabaulakan tino para iti anak ko. Kaslakan to maasino nga minakunak. Dinto pa'y pagadalon ni Berto jay may nga anak da. Kat nakabakbak nang da. Si kamot kan amang urkurangos ti kaslasino akong di paadal iti anak na. Nenenenenay. Timmakdir kamutan iti nagtugawam. Sige, auntie. Mapanahon. Kasla di mo kaya tadenggan ti bagbagakan ka. Narigat ti agraraman, kate. Ha? Agraraman amang paadal iti anak na. Nanana. Taymat sumangka agraraman ti masabat ka. Nananay. Ay, apay Irene. Kaslawan nakita ma. Ha? Kwa? Ada ngamin pampanunutot, Lola. Iso,
Di kay nadlaw adagos. Di ka pala nakaadadal ngam kas kalasinon nga awan am mo na. Saan mo't Lola gida? Adala pang panunutot. Tarupam! Di nakpagbalinan nga awan am mo na Feeling rich kan feeling high kamatang. Ha? Mamirmiraot kan tumatlaang. Pwa! Bastos da dyan nga ikip mo, nanang. Ni ka di antigida ti dakda kamatang. O, nanang. Apay ayan. Pinagsasawan na kit din iti nakasabatak kan kwa na. Apay api nagsasawan na ka. Gapo siguro tinalaos nga apal na Gapo ta oray marigrigat takot mapaadal na. Anak, saan mulatan nga ikaskaso ni ikit gida? Ngamin, no pansinam tikas diyang ipakpakita na kadata, masulisog kang agbasol. Iso abay amon, uray ta saan natamat adangdangran. Nakarkaro pa'y amakadangran ti panagsasauna. Maminsan pa'y ngaramidon na tikas dito tutupakon. Anya? Wananam. Pasensyan no masungbatak. Taday tamot ti mayan natukkan ko na. Nay, si kamat gayam, Lowell. Wan, anagida. Imayak man gimatang iti sabon iti istorya anti saling. Adaman ibagakan ka, Barok. Anya day tanan, ha? Dayjay nga ay reg. Apay ni Irene? Apay, saan mo amadlaw, ti kinagrarabad na? Tila ibagbagayo, nana. Masingpat ni Irene. Naggagat nga agadal. Nanakam. Ay, kasjay, nanakam. Para makita Nana. Nagbastos. Ibagamkit din ananakam kan nasingpat. Anya ka diti naramid na kada kayo. Tapaya kastat ibagbagayo. Agasam ti inaramid na. Dandani kami nagdindong parngam kaslawan nakita na. Feeling mo't jay anak ti jablo a babay. Di pala nakaturturpos ngam nangaton. Iso ano siyak ti sika, bayakaw. Ay ayatek ni Irene, nana. Ket saan ko nga ibain day tayo uri asino? Anya? Kati bakit siya klaptan ti manggad. Masapol nga agtinulong ta, Johnny. Kaya't namin ni Irene ti makaadal. Pagisartingan tapay laing tapno mayinanam. Anya? Das mo tapagbiag tayo ti masapsapulak iti inaldaw. Uy, saan kan nagtrabaho? Ngam kasanon ti panagadal ni Irene. Kasaritak ngagsardeng pay laing iti makatawag. Sigurado ama di dayjay. Awatan na kami kumaanak ko. Masyanak iti inam. Kanayon nga agsakit gapo iti panagaw-awat na iti labatan Jak lakit di kayat agsardeng tatang. Jak kayat ti malalais. Kayat ko ti ngumato. Tapno iparupak kadag iti managlais akakabagyan ken am-am mo. Akabalak mo ti ngumato. Saan na nasaya at ti pampanunuto manak? Ni Lola gida ti saan anasaya at aramiden na. Tuladem ka de? Saan? Kan may sa? Saan laan ni Lola gida ti kasta? Adu da pa'y dito lugar tayo? Adu ti managtagibasit kan manang lais. Isu ajak kaya tagsardeng agadal tatang. Sana nasaya at tinapride na urayan ako. Depende Basta agadalak. Ngamawanan ti mabalin may. Amumot ti kasasaad tayo. Di ag self-supporting Mano, umutang akon it ikarok to. Yeah. Come in. Good morning, sir. Umasidag ka dito, iha. Ket agtugaw ka. Agyaman na, sir. Amukon ti kagaram. Ken amuk matan ti parikot mo. Kasano nga muyo, sir? Nasaw ti kaadalam kanya. May sakadagiti gagayem mo. Ni Alona. Ha? Nagbidotak ka di, iha. Kwa, sir? Anya ka di timbagan ni Alona kada kayo? Parikot mo ka no ti pag-tuition mo. Agkarasakit tinan. Wan na rod, sir. Pudno day ta. Matulungan ka, iha. Basta tulungan laki di ti pagim. Sa bali di pa nagkikita na kanya.
Ay, sir, anya ka diti kayat yung asawan? Well, amom iha, prangka, napintas ka. Sayang ka. At kakanat nagtan ti babagan. Anya nga diti kayat yung asawan? Amo ka di mo kaya tagsarden nga gatan. Tanangato tarapap mo. Pudno dayta, sir. Solve, iha. Siyak ti makamukan ka. Amin na kayat mo pangragpat itarapap mo. Ipaeko nga awan kurang na. Mabalin pa ikit di nga adda surok na. Nulaki dita o manugot ka iti kayat ko. Nga, anya, sir? Idawag ti imam kadag iti dadakkel mo iti kabitan na panawan. Ket, maragpat muntumot tarapap mo. Anya nga italuel. Mama kita? Di nagtumot pat-pat dyan ide. Ipilit mo kanyak anas singpet dayjay nga ayrin. Rupat kwartamot gayam. Nagpuskol ti rupa na. Dila na ariyakan anang tutok iti balo at don. Kansan la aday ta. At dapay kanu imbalayan na ije Mindanao kan Bisaya. Jak amo ano maikamanungatan ni Irene iti biyag na. Nana, jak kayatan na lagi panday ta. Kayat ko alipatan ti amin. Isa, pumanawak diti lugar tayo iti kabitan na panawan. Apa yung tinungpanak, Henry? Umay ka man dito! Sasakyan ko! Nagsakit! Anya ka diti basal ko kang ka! Danga! Adan asawam! Iso asaan kan amakigargarang gandyan ka na kiti ka adal malalaki! Sigod mo nagagayam ko dagijay! Kasla kakabsat ti pangibilbilanga ka dapat! Pustang! Saan kan nagrasog? Manipod ita! Saan kan asumrek iti pagadalan? Anya lang nga roden ti kayat lang aramidam. No saan nakamutin na kayat na pagadalan? Kayang nakipupuklatang iti dakalabalay na tata. Kasarita mi tinasaya at anak. Nagpagpakaasi ang payan, sumawan ti denggan na. Kanayan na katiswan. Nabuyo. Irene! Irene, anak! Apay, anya tinapasama. Kaslada ng kabil kan ni Irene nga anak ta. Ha? Asino ngay? Patsik ang nasangkutan ni Henry. Kanayon ka na adusaan na dyan anak ta. Lalabas nga mente kinaman nangimon na. Diyos ko. Kaasimot niya Irene nga anak ta. Saan na lang arutin a pagadalan? Kanayon na pa'y aranggasan. Sa distada di abaknang. Isa ayawid kon ti anak ta. Anya? Iyawid kon ni Irene sakbay ang mapatay na. Dahito iti tandaan na Irene. Saan kan amakarwar iti dahito balay? Anya? Agipulpulong kagaya makanayon iti amam. Marigatan ako ni Tidanam. Agsinatan. Sakbay ang mapasamag dahito akid daw mo. Matay kabay. Anya? Nalabas nga men tiki naman nangingon mo. Kaya't na kaya dayo ka dagiti amin nagagayam ka na mamok. Pati naganak kanyak. Saan mo akayat nakasarita kita? Si kalatan ti kasangsawok kun kasarsaritak ti kayat mo. Patayin naglayan! Sige! Lumaban ka ba? Papatayin ka! Ala, lukatam tiri daw. Irene, anak ko. Papayakas ta tilangam. Nagadoalitam di taropam. Tatang, yawid na ko. Sige, mapantan. Saan tan ngagtaktak? Sige, tatang, darasin ta. Saan kayo makatayo? Hindi kayo nasibiyang! Doon yung kaya timayrangan! Tulungan ta kami! Bilay kas kaso di talangay! Ipantayo ni tatang ito ospital! Sabot ka kayo! Ikaw! Nadamag ko tinapasamak. So asa anak ka nagtaktak.
Amok akasapulam ti moral support, Irene. Saan, Lowell? Diyak kaya ti umawat ikanyaman na tulong kan ka. Kaguranak ka di. Awanan ti Sir Vic. Isa, di dak ko man pagtaktakan. Di na kami pagtaktakan ka ni Tatang. Saan arumbang nga tulungan na? Sige, panawan na kami. Dengkan na kuma, Irene. Ibagakkan ka tipod no. Sana pulo sa nagbaliw tiriknakin ka. Isa pang asim. Awatam ti anyaman aning puswan amay paay ko kada kayo. Pang-asim, Irene. Kayat ko apumanaw ni Lowell iti day di akan ito. Tama ba inak karagiti impakpakita ken kuana iti kalabas. Awan ti rupak ngay sarang ko ken kuana ngem impilit na ti tumulong kada kami kanitatan. Pimanaw met adagos ni Henry iti day di akan ito apan ang paltog na kanitatan. Napasnek at imulong ken nangiroknoy ni Lowell iti rikna na kanyak ngem dakkel tibain ko ken kuana. Iswa jaklat ta inawat tindato na nga ayat. Kastam ket agyamanag kada kayo. Di surat ngentay ikan biag ita agundaway ket naggapo kani pagayam nga Olivia at taga Pangasinan nga agbobord iti Aurora Hill, Baguio City. Kayat kumenta pa'y drama ti pakasaritaa tapno pakaadalan dagiti naranggas at tao. Buwanaw gagayam intay nga rodenggan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam ni Olivia. Siya man ang pagsasaritaan ng dagitang kakabakyan. Basta saan asardangan ang pagsasarita? Apay nga agsangsangit ka nagawid, Olivia. Hindi nagsardangan ni Manang Kuy ni Nanang. Siya't matlagtan ti pagsasaritaan da iji auditorium itay limabasa. Unay matdagitan na pamilya. Siya't lagtan ti amuda pagsasaritaan. Awan mo ti araramidem adakes kadakwada. Siya't matida pasakitan. Anya ayatin na saya at nga aramidan. Tapno sardengan dan ti pamilya tayaw. Sang kaibagada nga da sama ni Nunoy. Tinasayaat. Kasarita ta, ni Nunoy. Masipat-sipat kunto pa yamin ida, no kasta ti bagbagada. Pangalagay da sawak. Kaasimot ni Olivia, saan da asar dengan asis-chismisa? Payan nyo lang ida, nana. Iso ti ibagbaga kan ni Olivia. Imbagak asaan na nga ikaskaso, nga urayan niya pa'y ti ibagbagada. Uray agoy oy ti dila da, iti katatarabitab da. Bayan na ida. Masakitan latamot, nana. Uray asino mata? Gusto ti ko na ang barok. Isong ngarod amasya na ka ni Olivia. Saan mat ngarod alumaban? Isang sangit na latan. Bayan nyo, nana. Takasaritak man ni Manang Queenie. Anyaya ti basol ni Olivia iti pamilya Manang Queenie. Apay ang makibibiyang kay ti parikot mi, Nonoy? Kaayan ayat ko ni Olivia. Saan kumamot at tila ibagbagayo kin kuana? Uray kumamot no pudno. Pudnumat! Anya? Ataya asawak? Apay, imbagakan ka nga dasawam? Iso ti bagbagayo kin ni Olivia. Oh, tarabitab da dya babae. Sika ti tarabitab. Ulbod. Bakbakatan niya o nakam na. Anyat ako ng bastos. Idakon ka! Ay kat mabankay tala, bastos! May ni bakit? Saan mo napatakkalan ti Riri? Awan serbida kita nga aramidem. Urnusan nyo ket de ti amin. Nagawan mo't apanunot mon, Paulo? Saan mo tadakas ti imbaga ka? Apaya kaguranak ngay. Talagang awan utak mo. Anya? Amom, Paulo. Isungawan ba inti tao kun ka, takastaka? Awan tamom, awan tiriknam. Di na kami pa among sakit. Takro! Sana kinatakrot tararamidag ko ini. Pagparparbengak lang, tadyak kaya tiriri. Naulimag kak lang. Isa ka ba indak dagiti kalugaran tayo?
Kayat ko, ada kayo akamang ti pamilya. Hastan! Awan serbi na kita nga ibagbagam! Takrot! Anya ti ko nagnunoy. Imay danangyag iti songods iti balaya. Nana, indarom nakitin da dya tarabitab. Naamwak mat dayta. Ambo matan ti damag, nagdaras nga agwaras. Ado nga minti tarabitab dito'y lugar tayo, Nana. Kasano nga rodaytan? Saan ka sumango kini Queenie? Sumango kalat ta, baro. Tano saan? Amangan no agparbo iti sao as saan nga umno. Makisarita ka iti nasayaat. No apay at inumpam. No pagsawan nak iti sangod da kapitan, ganda giti kagawad na. Amangan no saan la atong pataramidot kin kwa na. Ha? Agpurpurag ti darak iti dadya, babae, Nana. Agparbeng ka, barok. Awan kastay napakumbaba a tao. Kasano nga maalagtag pakumbaba ket nagbastos mait. Iso ti agar aramid iti riray. Ibagam tulaang dayta iti nasayat asarita iti sangod a kapitan. Bayam nga iso ti agariwawa ijay tapno iso ti madilaw. Saan, Nana? Ha? Amo yun, Nana. Numapunno ti timba, aglupyas mo't dayta. Iti ababaapan na mapunwarak mo't. Maruam no jak ikan iti pagnakman na. Sana yung imbaga ko na di mon padakalan. Apay nga indarom mo pala ang ninunoy. Uray lalaki, jak kabutang. Gulo ti sapsapulam ko ini. Okay, Papa. Mabuting ka? Saan nga iti dayta, Resti? Yung kababain ka ni Kapitan. No makiramraman tayo kit din ti gulo. Nang runa no si Kapay mismo tinagtaudan ti gulo. Sakto pa iti mang tibab ka ni Nonoy. Ah, birbir nga samlatan ni manong mo anonoy. Basta, tulungak ni Mama. Kaduwag iti barangay hall into nagsangod na ka ni Nonoy. Anak ko, bakit? Sursuruan niyo kumatag akong baba. Tapno awan ti makariryo. Agpakalalaki kakit di mat, takrot! Nagbastos a talaga dagijay nga agina. Daresti kan Queenie. Wan nga rod, Nanang. Ida ka ba ingi ama ti pagtaangan ka? Iso ti mababain ka dagiti amin a makalaban da Queenie kan Resti. Pudno, Nanang. Talaga nga ado ti kabusor ni Manang Queenie. Babae ka da lalaki. Uray da ti aresti. Ado mo ti kabusor na babae kan lalaki. Awan nga min ti pilpilian da ka apa. Kabaliktad da ni Paulo. Nagsingpet nga ama. Yung nakaladladingit, tadida pa'y impangag ti pamagbagana. Nagado ti mangidaydayo kin ni Manong Paulo. Nagsingpet ka no apos. Kan talaga mo't nagsingpet. Idin to tadama ng Queenie kan Resti. Nakalaslastog da ka no unay. Anya ka no? Talaga mo't analastog da. Isong agpuludan to dagita. Anya ngay dayta nga aramid ti anak mo ani Reste. Napatrobal manen. Awan bibiyang mo, ta saan da ka mo takapkapin ano? Ha? Sa bagay, awan biyang kong agpaiso. Nyamno da kayo ti makibiyang. Nalablabos pa'y. Sa bali man ang titurong ta sa umanonoy. Agbalbaliw kakit din Manang Queenie. Tanaibusen ti katulong mo. Nagpapanaw dan, gapo iti nagalas nga ugali yung agina. Kayat mun sa manon ti may babay ni jay barangay hall. Si kaki di ti may babay na. Kaadoon ti ingkap kapitan mo. Ngam ti resulta, si kamot latayan ti basol. Nagkikimak! Di mo musmusan! Tukulag tumay ti takyan mo! Nanay, bakit ti imak? Huwag ka nonoy! Wait! Sige! Idarom nakmanain! Tasaan na ti takyag mo titiritiret! Tapengad monton titiritiret! Winnie, bakit? Saan da ka nakababain ka po iti kinauyong mo? Makitam ti kasta nga ugalim. Ngam mapasensyaan ka, asawa kakit nga ron. Ngam no sabali la tao, talaga at tutupanda ka. Isa maudi kuman nakid daw ko na ito'y Queenie. Agbalbaliw ka kuman.
Awan, deta no Lilia, Nakita dak man pardasak ti magna. Kasta natanti aramid akan. Diyos ko, ikan nakpay iti panagiptura. Tadandani dya kun maipturan. Dandanin. Dakkel ti bain ko kini Manong Paulo nanang. Iso ajak kayat atutupan ni Manang Queenie. Bayaman, tasyak ti makisarita kan kuana. Sigurado asaan na kayo adenggan day nanang. Iso abay anyon. Kasaritak itinasayaan. Saan na nga ipangag dagiti marigrigat akas kada tayo. Iso abay anyon nanang. Nasaysaya at laasyak ti kaapanan ngam pisika. Amang ano kagubal na kapay. Nasaysaya at laasyak ti kagubal nan ngamda kayo abakat nanang. Ay, mati kawak no apay akasta ti aramiden ni Queenie kan ka. Saan mo't abarasan? Tapno po na akursunada na ni Nunoy. Adamat ni Manong Paulo nga asawa na. Wen nga rod, nataarmat ni Paulo, kada kasing singpet. Adya ngay nga tatiga po ti pangikaskastaan na kan ka. Awan ti amo kabasol ko kan kwa nanang. Kasla, ti madlaw ko kini Manang Queenie. Kagura na dagiti marigrigan. Apay, nalipatan nan pinagtaudan na. Saan damat asigod abak nang Bimak ng laeng, gapukan ni Paulo nga asawa na. Marigrigat mat dagiti dadakkel na ide. Ay, makauman ti kasta nga ugalin No di mo kilgaan, awan ti panagbuteng kan panagbain na. Iso asyak man ti mang kilga kan kuana. Nauma ako. Apay ngin may ka dito'y sularmi, bakit miling? Umayak makisarita kan ka, ading ko. Awan ti panawon ko, kadagiti na bangsit at tao. Unay matday ta na pa nagsasaom, ading ko. Nagdigusak matsakbay nga imayak dito'y. Nagsyampuak kanaminan. Oray kaskasano. Ammo mitimang dalos iti bagbagime. Pumanaw kan! Wan! Pumanaw akon! Ngam pangasim tasardengamon ti anak ko! Asino ka amang pangpangta kanya, danga? Awan baim mo talaga! Di nakpagsawan itikos. Apo! Managpustos ka na bakit? Nagpagat ka man langan! Ano ko? Tibok ko! Sipa sa tulakay! Anay ko! Ustano! Sige nanang, agpulis kayo. Takadwaan na taninunoy ang mapanag pa mediko-legal. Anak. Una na. Agpulis kayo. Tamapan tayo iti hospital para iti mediko-legal yo. Kalpasan na. Ipablatter tayo diti barangay kan iti police station. Sige nanang, darasan tayo. Naturay daunay. Kaasi ni Manong Paulo ang makisarsarita kadagiti mapaspasakitan da Queenie kan reste. Noawan lang ni Manong Paulo. Kaasi dagiti nga agina. Ipagpagapudala siguron kini Manong Paulo. Saan laada kayo ti irurumandang agina? Adupay. Ngam agpuludan to. Urayan nyo laangan ti barangay settlement nana. Agyaman ang iti panangisaksakit mo kada kami nga agina, Nonoy. Rumbang laang nga isakit kayo, nana. Tamugmat na nasingpot kayo. Kat ipatpatag kayo. Agyaman na, baro. Agyaman kami, Nonoy. Agsagana kayo. Takalpasan ti settlement. Adan to sorpresa kada kayo adwa. Anya day ta ang sorpresa? Mamam to. Numapantakin ni Judge Amante. Nakasaganan tumatan ti amin. Sorpresa ag ti si bubukil a barangay. Talaga na sorpresa kami kininanang Saan kami apulos ang nakasagana? Sa nabale. Nakasagana mo't amin na papeles. Lupot ta, makaan kan aminan. Simple laang mat da ito Ngam, saan niya impagarop dagiti chismosa nga ikalay saka?
Tay warwaras ni Queenie nga addan asawak. Anya nga ita, napanagnakan da amin abaro akpay. Asaan ka apagang angawan akas iti padpadamag da. Agyaman ako na inunoy. Ina, nakaragragsakan ita. Dahil ti karagsakan apas at tibyak ko. Ano ka dyan? Atan sa ang panggap amang rinipo kiti kalay sata. Saan? At ayo tinagtaulan ti putok. Ay saan nga ipalubos ta kapitan kandag iti kagawad? Nadamang riribok iti kalay sata. Diyos ko. Mabitla ang taamwak na niya dayjay. Awanan si asawa! Asino tinampalsog iti asawa? O sino tinampatagan ka ba? Tinagkakasing O sino tinampagpagkir ka? Sino? Nagasingsing pati asawa! Patayak mo tinampatay ka ni Papa! Ako na magkaristi, di kagsaway di kasta. Awanan ni Papa. Jack Baklon tayo! Jack Baklon, tipan nakatay ni Papa! Oras siya! Papa! Jack Pulos Baklon na ito! Intun bigat kayo niya gawid nanang. Wan ngagpaysa nanang. Inton bigatin nga agawid kayo. Wan ano iso ti pakaragsakan yaw. Malagip ko ni Manong Paulo. Kaasimat, isugayam ti pinaltugan da. Wan nga rod, nakasingsingpat a tao. Api nga taakas di tinapasama. Awan ti makaammo iti dayta. Awan ti nakabigbig iti pimaltog. Wan ka no, sigon iti damag. Nagtaray da adagos idi napaltugan da ni Manong Paulo. Wan nga rod. Nakamotor da kanumat, awan ti plate number ti motor. Sa agpada da nakabunete iti nangisit. Kasla insiwot iti namay anday ti motor. Apaman na napaltogan da ni Manong Paulo. Kastamat ti damag. Kaasi ni Paulo. Dagiti napanawan na tinakakaasi ita, nanang. Yak pulos ni namnama. Amapukaw dakan, Paulo. Jak maibturan ti kaawan mo. Gusto mama. Amangan na matalimu daw ka manan. Uray matayak mo tan. Kaawan mo tan ni Papa. Mama. Malagit ko ni maudi. Akit daw na kanya. Itinaminsan. Jak pulos impangang. Terus apa niya tao? Tanda-tanda. Isama ko niya kita ko na ito ini. Magpalpayo na awanan di patpaggang nga asawa na anos. Amang pagpagagan niya. Awanan! Ay, apa ito serbi di amin ito? Gusto na. Ito serbi di nagpintas ko nag-inalungon. Nawan matandibiyag di nakain na ito na ito. Ang pahinti mayat na magilamay. No di nagiti lang sagay sa kakabagyan. Diyos ko! Payan ay palubos na ito. Mapasama. Gusto mo, ma. Madama pala ang tilamay, Mr. Lonely. Agamak kami amapahan, taamangan no kala at ngaguguluda iti lamayan. Gapo iti kaado tinapasakitan ni Manang Queenie. Ngem maasyan kami kan Manong Paulo. Tanagsingpet a tao. Ngem ad-adda amaasyan kami ita iti pamilya anapanawan na.
Napunas magtantigura mi kadakwada, gapo ginapasamak. Ket sapel ako agbalbaliw dan, tapno saan ang mabutbuteng ti tao kadakwada.